Umugoroba mwiza nshuti mudukurikiye ikaze ku mwanya w'iteganyagihe mugiye kugezwaho na Alphonsine Musanganire mwariteguriwe na Meteo Rwanda ku itariki ya 16 Kanama 2023 nta mvura yaguye mu turere twose tw'igihugu. Ni nako biteganijwe ku munsi w'ejo ku itariki ya 17 ariko reka tubirebe mu magambo arambuye. Turateganya ko ku masaha yo ku gicamunsi ahenshi hazaba hari izuba ryiganje. Gusa mu ntara y'Iburengerazuba ndetse no mu ntara y'Amajyepfo cyane cyane ahegereye parike y'igihugu ya Nyungwe hakaba hateganyijwe ko hazaba hari ibicugeranyije n'ahandi umuyaga hazaba ari umuyaga uringaniye. Mu gitondo nta mvura iteganijwe mu ntara y'Amajyepfo. Ibipimo by'ubushyuhe biteganijwe bizaba biri hagati ya -16 na 15. Mu ntara y'Iburengerazuba naho nta mvura yateganyijwe ku masaha y'igitondo naho igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya -12 na -17. Nyabihu rero ni izaba ifite igipimo cy'ubushyuhe gito ugereranyije n'ibindi muri ntara ku masaha y'igitondo. Mu majyaruguru y'igihugu igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya -14 ndetse na -16. Musanze ugereranyije n'ahandi ho hazaba igipimo cy'ubushyuhe kiri hejuru ndetse twagereranya n'ibipimo by'ubushyuhe basanzwe babona ku munsi w'ejo ku masaha ya mu gitondo hari igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiyongereye. Mu ntara y'Iburasirazuba igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya -16 ndetse na -17 ariko ahenshi muri iyi ntara hakaba hateganijwe ko hazagera kuri -17 ejo ku masaha y'igitondo. Umujyi wa Kigali uteganijwemo -18. Ku masaha yo ku gicamunsi uko twabibabwiye nabwo nta mvura iteganijwe mu turere twose tw'igihugu. Mu ntara y'Amajyepfo Gisagara niyo izaba ifite igipimo cy'ubushyuhe kiri hejuru cya -28 n'ahandi hasigaye igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya -25 na -27. Mu ntara y'Iburengerazuba igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya -23 naho na -28. 28 ziteganijwe mu karere ka Rubavu ndetse na ka Rusizi. Mu majyaruguru ahazaba hari igipimo cy'ubushyuhe kiri hejuru ni mu karere ka Musanze, Gakenke ndetse na Rulindo hazaba hari -26. Mu ntara y'Iburasirazuba Nyagatare na Gatsibo ndetse na Kayonza nizo aho hateganijwe kuzashyuha ugereranyije n'ahandi muri ntara hakazagera kuri -30 ndetse n'umujyi wa Kigali nawo ukaba uteganijwemo -30 ku masaha y'igicamunsi. Dukomeze rero turebe no mu yindi minsi iri imbere ikirere giteganijwe. Turakomeza guteganya yuko tukiri mu bihe by'impeshyi. Tukaba rero duteganya ko ahenshi mu gihugu n'ubundi hazakomeza kurangwa n'ibihe by'izuba kugeza mu matariki 28. Dusoza turareba igihe izuba rizarasira n'igihe izuba rizarengera. Hateganyijwe ko izuba ku munsi w'ejo rizarasa saa 11:59 za mu gitondo rikarenga saa 12:10 z'umugoroba. Mwakoze kudukurikira tubararika iteganyagihe ryo ku munsi w'ejo. Mugire ijoro ryiza.